India Today in Assam le Mizoram Ramri Buai Chungchanga Mizoram Chief Secretary August ni khat sang ni somni pakata akom na hi kan ngai thladona nga Mizo tong ngei maya meron chop su saktu S Chen Kwal achunga hian lom tho kan soimol molani ti chuanin amasa in soibelle du pakhat chi kan nei chu Mizoram in Chief Secretary velle aviak thatak mai pulal nun moya chuaw ngo ang kan nei hi kan van nei tak sek cheta tun ang huna ani kher kher lo om hi kan van nei in alom om kan ti tak set cheta pulal nun moya chuaw ngo chunga lom tho kan soimol mol boka mizo ten kan thamon puya achi puiten kan thamon puya ni ti hi lo hreve hrim se kan du'a chu chu he thu kan on pon so ma a kan han soima sak du ani a pulal nun moya chuaw ngo dam rengla Mizoram le kan ram le namtan thanem ngai taka I be zel theinan thisel thataka I om sel theinan tu sakna sangber chemical tlang hian kan han lan ve le bok che ani ole India Today chuanin ni khat oga sang ni somni pakhat khanin kan chief secretary kha hanon komani a kan lo en nual to in kan lo hrenual to anga nima selangin mizo tong nge ya handa chua kan du'a chuwang chuanin he video clip hi ron siam kan ni India Today chuanin ti hian an zota sir kha in ka na rap thak tak mai July ni somni poruk ami kha engin nge ron thlen ber in pu mo na satak om mek ani a light machine gun man chungchang te Assam lampo in an mangnge ani ti alanga enge soitur ina ile ti in azota pulel nun moya chuaw ngo chuanin ni e kha in ka na kha apoi tak seta kha thil thleng kha hrethiam tur chuan thil tam tak kan hrethiam masak anga ya heng document te hi clear tu te ka mu du ani nikum maya po khan ramri le lam ve ve a om te in kara boina neu thalak I muang hian helai vela hian alo chuak to a chuwangin Ministry of Home Affairs thupek angin helai hmuna hian khatiang thil a thlen to lo na tur khan CAPF neutral force angin kan da a I muang hian helai hmuna hian Assam lamin CRPF platoon khat an da a tin helai hmuna hian Mizoram lampo in CRPF platoon khat tho buffer zone ang reng siam na turin kan da ve bok ani ti in achanga India Today chuanin kha in beina lo chuana kha helai hmun nilovin a aya pia deuh zawk hi emni in claim danin point ni na thleng hi ti in azot le a kan CS chuanin helai hmun hi dispute area ani a Mizoramin kan ramchin ni a kan ngai hi thui tak alani a Assam lampo in engemaw chen chu Mizoram lama hian claim an ron nei ve a Khamini Khan Assam Police zani rwalvel ral thuam fam kimnen an IGP kai hruai na hnuaya motor te nena ron thok chuak in helai hmun hi an ron pal tlanga helai hi an CRPF omna ani a hei hi kan CRPF omna ani a thalak hi I muang hian heng zong song hi ron pal tlangin Mizoram lama kan CRPF omna an ron pal tlang hnu'a Mizo Police duty post tero te police somvelin aminga an duty ve na hmun chu an ron capture ta ani ti in a chang le a India Today lam chuanin ma se Assam lamin light machine gun in mangni in an soya khawang khan Assam Police poruk an thi pha ni in alanga engwang in nge LMG kha in man reng ti in a han zot le a kan CS chuanin ni e khathil kha apoi tak seta ani na taka chuan Mizoram Police te khan an mang masalo hrimhrima Assam Police ten helai Mizoram chunga Mizoram Police te duty post an ron capture an ron lu achi khan helai hmuna tak hian ani Assam po in an LMG an bun ve ngala khamini a he thalak screenshot po hi en chuan he police officer hi Assam Police IGP khamini a Assam Police ral thuam fam kim ne na ron thok chuak ron ho tu kha ani a hei hi Police District SP ve thung ani a kan SP hi khamuna khan Assam lama toltir tur le kan police post min pekir tura soipui tura zukal ani a ma se a hlotling talo ni hei hi Assam Police ten an LMG an da na hmun chu ani ti in LMG an da na hmun ngei chu a koka a hril fia ngal bok ani India Today lam chuan Assam Police lampo in LMG an mangnge iti na emni ti in a han zot le a pulanun moya chuaw ngo chuanin o ni e thalaka I muang hian Assam Police te po in LMG an mangnge ani ti fin fia ngei ani baka heilo po proof na tam tak a omani chu mai pi alama Assam Police te hi LMG le ral thuam chi hrang nen an ron thok ngei ani ti chiang taka lan na video footage se po mu tur tam tak a om bok
hei hi I hmuang hian Assam Police in LMG Mizoram lam hoi zonga an tin lai thalak ani ti in thalak chu chiang takin a ko hmu le bawk ani India Today lam chuanin he satellite image mang hian khongain min hril fia theim khoilaya tak hian nge Mizoram Police te khan LMG anda ti in a han zot vele a kan CS chuanin khatia Assam Police ten kan Mizoram Police te duty post an ron capture chi riat ani khan Kolasip SP kha IGP betur khan azuk chuk ngal wata an in benge ya thalaka kan hmuang hian chuti lai mek chuan Mizoram Police lampo an lo thlen bel ve boka helaya hian thingkara an lo in bun ve boka helai mun hi asamin an ron capture an ron lu lai kha ani ti in a hril fia le ani India Today lam chuanin LMG nen mo ti in a han sot non le a ni e LMG hi an nei nual helai mun tak hi in ka tan laya Assam IGP le Kolasip SP an din na mun chu ani a khata tak khan LMG mangin Assam lam atang khan an ron kap ni nge in kan ria ti in a chang le ani India Today lam chuanin ti chuan Assam lam khan an ron kap masa iti na emni ti in a han sot le a kan CS chuanin o ni e Assam lamin an ron kap masa nge ani ti chianna video proof po kan nei thlap ani ti chuan Assam Police IGP chu Assam lama atlan thlata a Kolasip SP po in hum him na zongin Mizoram lam CRP duty post a chuan atlan lut ve ngala ma se an lo hum theilo ni ti in a chang ve le a hetlai a chan na po hi a poimo khop maya an lo hum theilo zia kha aron soi chuaka chiang takin a soi lang ngal bok ani India Today lam chuanin Assam lam hian Mizo ho tele IR battalion te Assam ram chunga an local chen ni omin le an ram te po an chu sakni in an soya enge soi tur inei tun naya MHA kai hruaina a in biak na khan in claim hi adik ngei ani ti fia na turin document te evidence atan in perengem ti in an zot le a kan CS pulanun moya chuango chuanin o he asamin min pu mo na hi thudik lo le bel chian do lo hul hualani ani na taka chuan Assam Police tele official te hi voi engemaw sa Mizoram chunga an ron lut to thina thalaka I hmuang hian helai mun hi zophai Mizoram Chief Minister Masaber bu chin na mun ani a adot chi a kong I hmu khi Assam lamin kong an sial ani a chu Mizoram lam hian kan du lo thu kan lo soi to nge ani ti in a chang zui vele bok ani ti chuanin India Today lam khanin thir tu te heng document te hi tun hnaya MHA kai hruaya state pani CS te in biak na khan so ani a Mizoramin an tan mun adik nge ani ti proof na tan le Assam lam hian kong anon lai nge ani ti proof na document CS nge hian MHA how to te ape ani ti in aron soi vele ngal boka India Today lam hianin ti chuan kan CS pulanun moya chuango chuanin heng thalak dang te hi en le chuan February ni kwa sang ni somni pakhata zophai Bairabi a Mizo te thlam Assam Police ten kong anon sialaya an hal chiat sak an ni a he thalak dang le hi chu vel Mamit district a Mizo pa huan ani a heta hian Assam Police te localin helai mun rausan tur hian an ron vawa ani lo chuan an thil nei te an hal tur thu an soi boka tin nikuma tho he mun bul chi a hian Assam Police zavel le force official te DC Hailagandi Hova localin lo nei tu te thlam an ron hal sak mai ba ka an thil chin te an ron ti chiat sak ringot to boka kha thil kha boruak ron in mung chhuah na chan ber le kha thil kal zel kha tuna helai muna boruak so san chan po hi ani nge ti in a chang zui le bokani ti chuanin India Today lam khanin heng document te hi MHA a khan in meeting khan IPM ti in a han zot non le a kan CS chuanin kha meeting a khan kapelova ma se anu a additional secretary MHA North East in charge ka thon le ani heng zong song te hi han en la Inner Line Reserve Forest kan ti a Assam lamin construction an nei ani ti in a chang zui le bokani India Today lam chuanin Mizoram Chief Secretary in heng thalak te hi Assam lamin Mizoram chunga construction sang nei ni in asoya heng te hi JCB te le manro sang manga an na thok lai thalak an ni a he thalak pakhata po hian abik takin hei hi July ni som sang ni som ni pakhata Assam lamin Inner Line Reserve Forest chunga kong an ron lai thalak da ani ti hian hei document tam tak district sang ami a in dotin an nei nuala central lama po an thon thlabok ani
tuna zo na poimo ber ni ta chu tuna hian Assam lamin economic blockade an nei mek ni in hriat ani a heng thu hi central lama in thlenem ti in a han zot le a pulal nun moya chuango chuanin o he isu hi MHA a kan thlen mai baka Assam sarkara kan thlen to boka ma se Assam sarkar lam chuan he thil hi anti ani lo thu le mi puite ti ani thu an soya ama ero chu heng zong song phena hian Assam sarkar a om ani ti in huai takin a chang le bok ani India Today lam chuanin Assam Chief Minister laka FIR in file kha enge ti in a han zot le a kan CS pulal nun moya chuango chuanin azia lo tak seta kha thil kha Mizoram Chief Ministerin a hriat puilofa Assam Chief Minister ming atel ve ti kha a hriat pui chia lem lo ti in a chang ve le bok ani India Today lam chuanin ani le Chief Minister laka FIR in thelu chu withdraw tumna in neim ti hin a han zot le a kan CS chuanin kan Chief Minister za om takin kan ngai tu thale tur ani ti a thuron min pek angin kan police officer te ka soi puyang dan le dun lama buaina a om lo chuan Assam Chief Minister za om tak ming bik kha pai turin ruah man na siam a tha kan ti in a chang le mai bokani ti chuanin India Today lam chuanin he buaina deadlock hi are thoi i bei sayem Assam lama i counterpart Chief Secretary nen in biak na in nayem ti in a han sot le a tuna hian Assam sarkar hi biak po theilawin an oma kha thil thlen ni po khan ke ma nge in voi tam tak Assam CS kha biak ka tuma wireless telegraphic message hial po ka thona anin withdraw fat tur ani boruak tu omlo a thlen ma in ka ti a ma se van doi thlak takin omzia anei thui talawani ti in a changa ti chuanin India Today lam chuanin MHA lama he economic block chungchang hi in thlenem instead supply a hong viawem ti in azot non le a kan CS pulal nun moya chuango chuanin o ngong te reng mai he National Highway 306 Assam kaltlang hi Mizoramin kan supply za a songkwa atanga songkwa panga vel kan chok luna ani a kan lifeline ber ani hei hi dan cha ani chuan na satakin kan boi ani hei hi Assam po hian hranin tun mai ni lo nikum lama te po minti boinan an lo mang to thin ani ti in a chang ve le bok ani ti chuanin India Today chuanin MHA lama in thlenem an run chang le cheu em ti in a han zot non le a kan CS chuanin o thlene direct a chan le na chu kan dong lo na in MHA lam hian Assam sarkar an soi pui mek ni in kan hria a MHA lam hian Assam sarkar lam po an min nge yang ti hi ka ring thlata he blockade po hi ti top thuai ani a boina hi chinfel thuai ani ka bei sei ti in a chang ani ale khati song kha atlang pui zor zor ani a ti khanin a in biak na tlang pui chu a chiang thokhat viau tho maya kan CS sam tak chunga lom thu kan soi mol mola kan din mun dik tak te India Today nena a hrila India Today lampo zo na om tak tak min zo saka lom thu kan soi mol mol ni selangin kan ram le nam tan kan thei to bin kan tanganga mitin in ti thei kan nei ve a kan thi thei om chun chu tong trai na ani a kulai huna silai te lek ve thei lo win le ral bei ve thei lo maila le thu soi thei na hun te nei ve lem lo maila ti thei ro pui tak kan neya chu chu tong trai na ani a tong trai na in thei to pin kan tanganga kan boi na hi chin fel ani anga ne na kan chang nge yang dot manga min pu na zong song hi nakina chuan highline ala om nge yang ti kha kan ring thlata pathianin min om puyanga ne na kan chang nge yang in zawai chunga lom thu kan soye